Peace up to everyone, everywhere you are. Aho uri hose nicyo uri gukora, ibyo ukora byose ndagushuje cyane. Nizere ko uhawe ikaze muri Jango Time Show nk'ibisanzwe umutegurirwa na RTV Rwanda. Uyu munsi rero nabakoreye ikiganiro kijyanye no kubabwira zimwe mu ntwaro karahabutaka FARDC ndetse na FDLR na abarundi ndetse na coalition za SADC. Murabizi ko SADC arimo ingabo zo muri South Africa ndetse nizo muri Tanzania bari bateganyije zo kwifashisha mu kugira ngo babe barasa ku Rwanda ndetse barwana na M23 ndetse niba ngombwa basenye imiji imwe n'imwe yo mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero nkaba nayibategura inshingiye ku bushakashatsi ndetse n'amakuru nakusanyije yavuzwe na muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Mukurahinda wungirije ndetse no munyamakuru wa RBA cyangwa ikinyamakuru cya RBA cy'umunyamakuru wa RBA wigereye hariya Igoma aho ibintu byabereye kuri ku kibuga cy'imirwano. Tutabatindiye rero reka tubabwire zimwe muri izo ntwaro. Umunyamakuru wa RBA yatangaje ko akigera hariya ku kibuga cya Goma International Airport yahasanze stock y'intwaro nyinshi cyane ndetse ahasanga kontineri zisaga 40 z'ibisasu karahabutaka ndetse muri izo kontineri harimo ndetse na missile cyangwa se bikontineri byabipakiye ama missile. Ikindi kandi yahasanze intwaro zifite ubushobozi bwo kuba zarasa kuri ibirometero 40. Bishatse kuvuga ngo byari byoroshye kurasa ku mujyi wa Gisenyi ndetse no kurasa mu yindi miji yo mu Rwanda urasiye Igoma. Bivuze ko Nyabihu naho ibyo bisasu birasa mu birometero 40 byari byoroshye kuba mu byukuri baharasa. Ikindi bahasanze ibisasu cyangwa se missile zishobora kurasa mu birometero 150. Uvuye Igoma rero mu birometero 150 ngira ngo imiji hafi yose iyo mu Rwanda bashoboraga kwishyira muri target. Murabizi ko banabigerageje kuko hari bisasu RDF yabashije gufatira mu kirere bari bagerageje kurasira mu gihugu cy'u Rwanda ko nkuko abavugizi ba M23 ndetse n'inyandiko zigaragara bataye mu birindiro cyangwa se muri position military bari bafashe zirimo map cyangwa se amakarita y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiji imwe n'imwe yagombagwa gusenywa. Muri izo ntwaro zindi kandi zagaragaye hariya Igoma zagombaga kurasa ku butaka bw'u Rwanda harimo intwaro ya BM21 Blood. Iyi ntwaro ikaba kandi yarifite n'ama rocket launchers yayo na rocket launchers zayo zigera kuri 18. Hakaba hari izindi rocket launchers nazo igera kuri 30 ndetse zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero byinshi twabwiye shobora kurasa mu birometero 150. Izi rocket launcher kandi zabaga ziri kumwe n'ibimodoka byazo. Murabizi ko rocket launcher biba biri hanged cyangwa se biba fixed ku bimodoka bigatuma rero bibasha kurasa. Izo rero zabasha kurasa mirometero 150 byose. Kandi izo rocket bavuga ko zifite ubushobozi bwo kurasa nabura mu ibirometero 150 uko nabibabwiye, ariko hakaba hashoboka gusohoka rocket nabura 40 mu gihe cy'amasegonda 20. Bishatse kuvuga ngo hashobora gusohoka nabura mu gihe cy'isegonda imwe rocket ebyiri cyangwa se fire ebyiri za rockets. Indi ntwaro bahasanze nizo bita 122 RM20 BM launchers. Inawe ni intwaro irasa ama rocket cyangwa se ama missile ahambaye cyane, nayo ishobora kurasa nabura mu birometero hagati ya 40 ndetse na birometero 200. Iyindi ntwaro bahasanze
ni intwaro ahangaha kuri mbabwiye ya mbere bahasanze ibitwaro bigera muri bibiri byari byasigaye hariya ku kibuga cya Goma International Airport. Indi ntwaro bahasanze rero ni intwaro ya Hausa D30 cyangwa se Hausa D30. Ahangaha naho bahasanze intwaro ebyiri za Hausa D30 nazo zifite ubushobozi bwo guhanura indege zari ziri hariya kuri Goma Airport. Ahangaha rero kandi bahasanze ibifaru byo mu bwoko bwa T72 battle tanks, nabyo bishobora kurasa mu birometero nabura hagati ya 300 ndetse na 500. Iyindi ntwaro bahasanze ni Katihusha. Intwaro za Katihusha, izi ntwaro ni intwaro mbi cyane kuko murabizi mu ntambara Israel yarwanagamo n'abahotsi ndetse na Hezbollah. Iyi ntwaro ya Katihusha yazonze cyane igihugu cya Israel ubwo batari babona Iron Dome zo kugira ngo mu by'ukuri bashe kurezita cyangwa se no kusama ibisasu bya Katihusha byasenyaga imijyi ndetse bigasenya n'ibikorwa remezo byinshi bya hariya ndetse bagashigisha n'igisirikare cya Israel. Katihusha rero zifite ubushobozi bwo kurasa nabura mu birometero 800 ndetse n'igihombe. Ubwo urumva ko hari intwaro mu by'ukuri zikomeye. Bano bagabo bari bafite gahunda ndetse n'umugambi uhambaye nkuko tuza kubibona wo kurasa ndetse no gusiba u Rwanda ku ikarita y'isi ngo niyo yari target yabo. Mu zindi ntwaro zasanzwe harimo anti-aircraft zirimo amasasu. Izi anti-aircraft zasagaga 1000 nabo bikaba ari ibimodoka ndetse n'ibibunda bifite umumaro wo kurasa indege cyangwa se guhanura indege ndetse n'amadrone. Izi ndege nazo izi ntwaro zikaba zarasanzwe hera ku kibuga cya International Airport ndetse no muri camp militaire zitandukanye aho abarwanyi ba FARDC ndetse na coalition bari nkuko tubikesha umunyamakuru w'ikinyamakuru cya RBA. Indi ntwaro rero kandi yahasanzwe ni intwaro yitwa anti-aircraft. Harimo iziri guided cyangwa se GPS guided or targeted super weapons cyangwa se zishobora kurasa ariko zikoresheje GPS, mbese zimwe zidahusha kuri target. Hari nanone izindi sniper weapons nazo ziri targeted cyangwa se ziyoborwa na GPS. Izindi ntwaro rero umunyamakuru wa RBA yavuze ko yahabonye ndetse nkuko tubikesha abavugizi ba M23 hari drones zahasanzwe harimo iyo bita Chinese CH4. Iyi ni drone mbi cyane ku rugamba ikora akazi katoroshye ko ntabwo igisha kuri target uko byagenda kose. Iyi ni intwaro nabo bari bafite. Hari drone nanone za kamikaze, nazo ni drone bari bafite hariya Goma bwo bari kwitegura gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari nanone drone za Amanda Combat. Izi drone za Amanda Combat ikaba ari nimwe mu bwoko bwa drone bwifashishijwe mu kugira ngo uriya musirikare wa twirwane cyangwa se umuyobozi wa twirwaneho bakoresheje bari kumurasa uriya bita makanika. Murabizi ko yishwe na drone. Iyi rero drone ya Amanda Combat ikomeye cyane y'indwanyi ishobora kugenda ibirometero byinshi bigera mu birometero 600 ndetse ikabasha kumara amasaha menshi mu kirere target ndetse ikabiyorwa na GPS. Niyo yifashwe mu kugira ngo babashe kurasa kuri makanika wa hariya muri Tanzania, wariya muri DRC wayobaraga groupe ya twirwaneho ndetse iyi drone ikaba yari ivuye hariya Kisangani. Ndetse hano Igoma hariya muri joint center cyangwa se bapangiraga imipango yo kugaba ibitero cyangwa se military operations, basanze inyandiko nyinshi zitandukanye ziriho amakarita ndetse n'imijyi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse bimwe mu byari biri
targeted yari umujyi wa Kigali, umujyi wa Gisenyi, ndetse n'umujyi wa Rusizi, ndetse n'inyubako zirimo n'ibitaro bitandukanye byari biri coordinated cyangwa se byari biri muri target yo muho bagombaga kurasa. Aha rero Igisenyi harimo Gisenyi Hospital iri muri target niyo ngo yari kubangirizwaho. Ahandi rero hari military camps nyinshi zitandukanye zari zirimo FDLR, harimo harakozwe deployment nyine zizo ngabo za coalition kugira ngo zigabe ibitero ku Rwanda. Harimo Kanyarucinya, harimo Kanyamahoro, harimo Kibati ndetse na Kimanyoka. Hose hari ka militaire zari zarabaye deployed ku ngabo zari deployed nyine za coalition kugira ngo zabashe kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ndetse nkuko tubikesha umunyamakuru wa RBA akaba yavuze ko hari special forces za FARDC zitwa IBU zari zarageze hafi mupaka w'u Rwanda zisigaje order ya nyuma kugira ngo zibashe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ndetse izo special forces zikaba zari zivanjemo ndetse niza FDLR, ariko RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ikabasha kuzitangira. Ikindi kandi tutakwibagirwa kubabwira nuko FARDC yari ifite umugambi wo gufatanya na FDLR kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda, ariko bikaza kwanga, ndetse ingabo za Intwaro zikabavudukana cyangwa se kubavudukana. Na rero tugiye gusoreza ikiganiro cyacu mu ncamake. Niba uri mushya kuri channel ushaka gukanda subscribe ndetse nakazongera kugira ngo tuzadukora ikiganiro nk'icyo gihita ubona notification. Ciao ciao.